Hamren Bamboo Technology Park and Training Center along Kedo Amesin an Nahok ta terek longle Hamren ara. Khanduli State Dispensary Amok Kiwangve. Asebama tu Karbilang pi hydroelectric project nangkelang. Karbiang long along electric project kaselam tuji apan Donwari Kitho. Kardom ada bertang pen liberta tantang thare harmony pen and bertang pen arjik. Additional Director of Industry and Commerce Hamren along Kidam tang 2010 Aningkan RSVV pen Kipang Nippon Bamboo Technology Park and Training Center Kedo Penajok Hamren arat tum thedung akerap long pupusi ningche pathe rentilo Bon Sitame Industry and Commerce ahin pen Hamren arat aphan nonpu arni anta bangso akor pen thangnat akerap long ledetsi thekpon long Hamren arat aphan bangso chekeplang Kesoy akor pen Akera kilong ji kalisi wusik ni patroxy arni Karbi Anglo Autonomous Council alam toya teng pen MS Yellow Grass Enterprise Ekorani Manjalo Jarisma dok iti apasi milkan kep apatis idadlo Karbi Anglo Autonomous Council alam toya lo Karbi Anglo Autonomous Council 1 number Karbi Anglo Autonomous Council IND Shifting and Machinery 2018-19 date 03 April 2019 atengsi missing kitoan Hamren pen Kepon Thaija Fancy Track along Kitap Bomahud KSA KUYA Lapen Hamren Cheroktok Aranatu Tudun Paxi Papon Long Deadlo Apia Lambang Ahir Tangbom Ari Kidoajok Hamren PS Pen Keton Kelang Asai Pula Pen Sanki Atum Ansitame Adimalo Palidun Bonstame Hamren Arada Tumpen Kekam Kiti Si Papon Long Deadlo Karbiang Autonomous Council Pen Lamtoyalo Chi Odu Pusitame Hamren arada tumpen iya mongol timu apandan jingki jitan pen nona matke papon long lidelo bangso ceke plak akor highway laki Hamren arada pansi ke pano lasi ladak pen katere kuji puke masap ta cekoidun tekte pusi Hamren arada tu ase antong cepadodul Bonji ponpe sitame aprangsi Hamren arada pen jingki jitan jingwai dodera pisi aja akin kam sitame deng nangji Hamren arada pan kacing tu amo kedeng ponji kalisi kedotang an amu nganta kacing pontu edji puke nitu nangkodun dekhe puta ongdung arada tum ningje Good News Channel apherangke khondor ko pen nangkelo abirta labangso Hamren industry asai hemalong labangso machine labang kenon litum betalong dun mate ndang da humri lo labang manja si poni pulo stameli tum Hamren KSA head branch mate Hamren rupi pen stameli tum labang so mission ke polong le athela dang litum Hamren long ta warsai ka we tum do piglang alang litum yong siladak akama we useless ploten litum hanang thanon litum munit vanji lapen labang so lam litum dag ong dunga song dolo stame litum Hamren head branch enta polong le pusi puthiblo ya hok lo pini litum nang theklong lo ladak men pen labang so industry long ke do boma mission ke poni po biota long sin litum dak rat pen nang chingrum lo lasi labangso puthak ke damtang nami nil tu message long si nilimai phudo KSA Hamren head branch mai phudo bom same labangso khamkhe chepak langdun lo laki pini le thota nili chepak langdun lo je labangso mission ladak Hamren along piniar ni jangre son ben ladak nilitum reng ang jang pen si dol thangnat kachirip cek nang asona we lasi labangso industry along nilitum community ne pen sta me kathe ang atowar wanji pon pusi towar cholang ding lo sami pini ladak pen kedotang hormu tame ke poni bubang nil tum ning du parpik lasin kachu ningre kangtung Karbiang Long Autonomous Council along ke thekeding CEM pen chenglok kado ko be EM tum phans tame Hamren arara phanang jinso pen labangso misin pon pe det pen ladak nil tum uwe kimi pen chenglok da Hamren arar phan warsai nang pi phansi nil hin pachu ningre pon lo abasini tum dak Hamren no mangke ladak industry nang bi pen pen ayur ding lo lasi labangso misin bangke ditum Hamren antor youth association hin pen mangke la submission mangke ponong le lo tini tum abar sai ka bi pusi kedam tana paklang bom lo si an se ko akimi ban thu te bang sini tumi pudun thu si CM sarfana chuni runi mangke la so bang pon pedet pen ko akimi ban thu pen amat nang tum unemployed phanang ki pilo dei engko nang tum zakuri bakuri chelong hituman dak le chibal hubu pelena pu ason si CM phanang chuni dolo
Khanduli State Dispensary Achokumar Atum Gopen Khanduli State Dispensary along Kacheleng Atowar Pen Chenglok Kijunala Merihing Lapen Staff Quarter Anta Thanga Kimi Asai Keklempon Pedet Ajok Chokumar Lapen Rat Atum Ningduk Chepaklang Abirta Wu Signify Troxy Arni Kat News Asa Hemalong Perang Kepen Birta Nang Pale Amreng constituency ke palo angkang Meghalaya pen Karbianglong ahoy along kido Khanduli State Dispensary along Chokumar Atum Kacheleng Atowar Pen Chenglok Kijunalang Merihing Lapen Staff Quarter Haihui Kavedet Ajok Khanduli State Dispensary IC Bijoy Sharma pen nang Chithandun Bijoy Sharma nang Chithandun teng pulote kisu Kacheleng atum ke do bon tame kisu kelang ahormu ke chokpen pedet ajok ajak akisu ki langdun ne teti pusi Chithandun lapen hadak aratum Khanduli State Dispensary along Mesen pen kisu Kacheleng long jiaphan Karbianglong Autonomous Council CM EM atum aphansi towar cholang dingnu pusi Khanduli aratum pen nang Chithandun itu tuh Khanduli State Dispensary. State Dispensary. Apni tu? Moi tu pharmacist hai. Pharmacist. Berteman. Yes, in-charge kiba kori ase. Jadi apni yate thaki ki anubhav hoise. What you have experienced being staying here? Experience patient or falor pora thike ase. Patient pai thaku. Tar pisot kintu amar oha joa to olo problem hoy. Itu tuh communication kiba. Aru yate কি ফেসিলিটি আছে কি ফেসিলিটি মানে কারেন্ট নাই আমাৰ ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ পানীৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় কুৱাটা আছিল কিন্তু কুৱাটোৰ আপোনাৰ হেৰিয়া নাই আপোনাৰ টেকনিশিয়ানটো আছে টেকনিশিয়ানটো কি ফেসিলিটি আছে টেকনিশিয়ান কিবা মেলেৰিয়া টেষ্ট কৰিব ল্যাব টেকনিশিয়ানৰ আমাৰ মেলেৰিয়া টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো কিট টেষ্ট আছে কিট টেষ্টে কৰা হয় আৰু আমাৰ স্লাইড বনাই লৈ যোৱা হয় স্লাইড বনাই লৈ গৈ কিনে উঠি তাতে হামৰেনত চোৱা উঠনি আপুনি কৈছে আপুনি আহা যোৱাটো বহুত দূৰ কষ্ট হৈ যায় হয় তেতিয়া এতিয়া কোৱাটাৰ ফেসিলিটি নাই নেকি কোৱাটাৰ ফেসিলিটি আছে কিন্তু থাকিবলৈ এটাও মানে উপযুক্ত নহয় তেতিয়া আপুনি এতিয়া এতিয়া কোৱাটাৰ কিটা ঠিক কৰিলেও মানে ইয়াত অলপ থকাটো অলপ প্ৰবলেম হয় কাৰেন্ট নাই আৰু পানীৰ অসুবিধা আছে কাৰেন্টটো আগৰ পৰা নাই না কাৰেন্ট মই যেতিয়া মোৰ ইয়াতে 9 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল এই 9 ইয়াৰ্সৰ পৰা মই ইয়াত মই কাৰেন্ট পোৱাই নাই কোৱাটাৰ বিলাক কি জংগল ভৰি আছে নেকি কোৱাটাৰ মাজতে এটা ৰিপেয়াৰিং হৈছিল তাৰ পিছত ৰিপেয়াৰিং হওঁতে হেতু আপুনি দেখাই পাব কিমান বছৰ ৰিপেয়াৰিং হৈছে এইটো আজি পৰা ধৰক 2 বছৰ আগত কি ইয়াতে অথৰিটি কেটা নাহে নেকি অথৰিটি কেটা EMCM জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰ মেডামো আহিছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ EMO কি কয় কিনি গুছি গ'ল কি কৈছে আহা টাইম সময়তে what they have said when they visit here কৰিম বুলি কৈছিল কাৰেন্টৰ ব্যৱস্থাটো কোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিম বুলি কৈছিল থ্যাংক ইউ আপোনাৰ ভাল নামটো মোৰ নাম বিজয় শৰ্মা Karbia Kia Pan Karai Kom Lapen Kang Thura Sai Keklem Chia Pan Songja Sai Puatun Nang Cherap Nang Chitu Dun Hur Nang Ji Pusi Karbiang Long Autonomous Council CM Abarim Johnson Bay Ladak Pachetak Alopen Pachini Karbi Sai Pumar Songja Lapen Chokumar Atum K Kang Thur Lapen Longri Karai Kom Asai Keklem Along Nang Cherap Dun Si Kimi Mithang Kereng Apan Kachoklem Chot Ke K Chingthurun E Longri Lapen Ke Boydet Karbia Kia Pan Kerai Lapen Kang Thura Sai Keklem Ji Apan Sai Pu Chokumar Lapen Songja Tu Hempen Hong Nang Parsi Nang Cherap Chetudun Hu Nang Pu Pusi Karbiang Autonomous Council CM Abarim Johnson Bay Pachetak Alopen Chunuri Assam West Karbiang Long Arno Ami Along Aron Repen Nang Kibi Meghalaya Border Outpost Pader De Pinpen Terek Nang Pupu Alam RD Pidam Tusi CM Abarim Johnson Bay Ninjitu Difu Dispur Lapen Dilhi BJP Sarkar Chejengrong Ahot West Karbiang Long Pen Meghalaya Ami Border Outpost Terek Serak Nangpo Meghalaya Asor West Karbiang Long Along Le Nangkepet Langdun Dingke Ningkime Cepaklang Dunangne Minister MLA Atum Banglong Le Nangiti Kamkidun Nangpo ASDC Kete Ahut Ke Nagaland Pen Meghalaya Along Ta Longle Nangiti Lapen Nangpet Haihe Lason Si Arjap Thip Nangji Karbiang Long Kerai Komke Rat Songja Saipu Aridengsi Do Lasikado Kaweta Hempen Hong Nang Bartu Nang Popusi CM Abarim Johnson Bay Asangho Pachetak Alo Along Kisung RD Pidam Nan Malong Soporan Bertamo Don Puniksina
Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputat bertalong wangchulu. Asep amai phula pen ari sang hotum bosik troxy arni Karbilang pi hydro electric project along nangka humri aphan West Karbi Anglong along kewang posibai thalang so penilitum apherang ke jesona hi cardius along berta nang pale Karbi Anglong along langroi langjeng duo hydro electric project kasalam ji aphan athor duo lang ring ame kache dorde kangting pen ka thang ke pa doji pura bosik troxy arni West Karbi Anglong amtereng ahwal along Asep amai Paper Sonia Lapan Board of Director Atuk Nansun Alang litum Karbilang pi hydro project electricity project Alang teng lapan Longjut along kidu Powerhouse Sahuita Lang tekang Board pen Karbi Anglong along Asusu Rihingame Ajakau kelong jiapat Asep pen Lang pangcim pon bom Luputa Maipu Paper Sonia Birta Kiap Aham Pangapan Than Pachini এই গোটেই hydro project to আমি চালু আমি গাইড বান চালু আৰু এতিয়া আমি এই যে কন্ট্রোল রুম আছে এই কন্ট্রোল রুমটো আমি গোটেইখিনি চালু এইমাত্ৰ আমি গম পাইছো যে এতিয়ালৈকে এজন নাও
যে 43 মেগাৱাট প্ৰডিউচ হৈছে আৰু ইয়াৰ কেপাচিটি বহুত আছে আৰু পানী বঢ়াৰ লগে লগে আৰু যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা ইয়াত আছে আজি গোটাই বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ লৈ ইয়াত আহিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি লাংপি প্ৰজেক্টত আমি বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ মিটিং কৰিম আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ যি water potential আছে hydro potential আছে হেতু আমি কেনেকুৱা 100% ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ইয়াত বহুত নদী আছে তেনেকুৱা য'ত আমি সৰু ডাঙৰ তেনেকুৱা প্লান্ট কৰিব পাৰো হেতুই আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডিফু লোৱাৰ ডেলাইজি Rasingja song sai hemalong bosik nifai phor ni pen nifai troxy arni ani thoma ba mesen pen kachari ase ki kipi pajut pon la pen troxy angdeng Rasingja song amhang ke thek arni ketalon aberta karni sa pherang ke pen berta nang pale kachari ase ki jodar ni troxy angdeng Rasingja song amhang ke thek arni radamai pita padupon mai phi sang pika sang baby pen kachari pon amayalong chunbang phi phulmoti teron pi pen si mai ke phalam the pachini pon La Sojai Megalong Alui Sarpo, Aman Ben Carbiano Thomas Council, Iam Rup Singh Teron, Man Ben Aluia Manpen, Carbila Medamai Maipu, Student Kamsa, Carbiano Thomas Council, TCRO, Sangpi, Rani Terangpi, Carbiano Thomas Council, Cultural Affairs Department and Deputy Director Hemari Tokbi, Ratan Kro, High School Headmaster Santiram Terang, KNC Chunbang Pi Sangpi Protinoa in Hipi, Sampri Kimia Chabang, Kiri Ronghang, Penan Parta, Ronga Sarla Pen Penangan ke Thigiding Atum Chetong Dun. Kachar he asike, Kachipinang ko athela ke, Karbia Nimbarim, Arona Longke, Kitike Janglo te Kachar he ke Doveklo. Lasianing kan bang Hasan Taxi, Piningan Lekhota, Homo Paman Kachar he asike, Pado Pontulo Pusi, Rasinja saw my pipen, Pachini. Anparta, Akaprega Ron, Kirima Tumpen Puthot, Aron Barimaron, Kachirui, Tuatumta Chetong Dun. Aron Bari Maron, along Kachurui Tua Tum Lake, Chokiola Pen Long Tibe, Birting Tipi, Lapen Long Net Pen Kasang Long Pipi, Lapen Basapi Singapia to Hemlo. Rasinja Songa Hinpen, Kachar He Kachari Dun, Mate, Seki Kipi Dun, Abang Pi Doan, upon the certificate Lapen, Tanka Sitame Pajirpon. La So Seke, Nanke and Dun Bang Parohini, So Se Bang Piatum, Seke and Dunlo. Mailong EM pen kache chaktekang laki kewang jirani unan pen Rasinja songa tum kachalia hem sitame hikim kelang pipon thek jia phan Karbianglong Autonomous Council charia tum pen chiwai pon popusi lamte chaktekang Jadi satu penipan kondi lom hang tiga ni lom satu penipan bukti cok. Satu kecolong saya langsung karena so pecah si ready kalau kecil-kecilan di kapal tu pilih kapal juga. Anikan bang talang tum bilet, besok taksi kacari taksi tu nono teko. Kan kebang ini matalang tum pan ke Dakar pi anglong pun tujuh lo sudah long pek tu talang kemaru rin seng pom nono. Asal jadi kacari daily, kapal rum bari abang talang tum kopi lang mosong tu tek an punya pasal lang bori kompok dan panjiro lo tapi ni atau bangkala tu pilih kapi julo tapi pilih bangkala tu kacari ketik tu nano kekonong lo tapi ketik tu macam tu kan berulung atau pasuk ini workshop amai ke pada opini ke pada judani lo labang so amai ke itu Deputy Director Cultural Affairs men cerapet si labang so akamang dengke KN lapen ladak labang so sayang dengan peciton si nitum Rasinja song nikan proxy anam hangke tegal ni tapi ni talon pun pinlo lapen labang so asai nitum kopiat hansi kideng nang kopma lake bini ani karbi ham pangalong kacar he buah hormu itu majutang asap ke durit do ceda song padu o song si kita long sequence nitum la song kise komani dong si la bisiko ni tum la da kenon ki thi jangan na thusi importance ki bilo athe munit ke edon panjok hemta thi the jangge kola ma be la si ni to pre theng bong ani hem dong si la so na ki sum do ko lote char he pi ke long athai ka be pen nang ki sum do da pena me chilot si da me nalo sini char he pi kiri ha rong long kam thum dam na
lasi lason an itum ke dorkar sot laso akacat ke lu itum an ke dorkar sot lela an itum ki dure bulu ki itum ajutang dirjidan yang itum si ke dulu kunitum lasolam cemat hasi labang so song kiseng lapen labang so song kiseng tangon an minkan proxy lo ini a lasila non ikan foto ang dongke dipualom pinang anak kira blong lo bon kusi mincheti aromban bakar aromban atungke athina hokole ni tumhan birta nang li kusitami cirlo tami pirlo tami itum chati piche pondunsi hala so isumolo ke rapani lasi nona mata ni tum dorlim lo baca hipi ni tum cipulun e mokita ake ong akira pi theglo kuda ni tum cipulun e kaska asap soba rabakan la aki dure hu asap soba akira ki pidun theglo bon lasi aprang ta so thak thak sini tum klem pon bomji an so se la bangso akisun ke boypen cepajok ya pan bor i pon tu bomji la pen ki jang chot kali hampang along so berbi hampang along so lo sai ke du an sitame la bangso aseke dan tum cipi pon tu bomi Ada berita mangla pasikang ton ponilo dome thangme kurbang thu